muri Kongo Felix Tshisekedi yarahiye ku mwanya wa perezida. Tshisekedi yarushije 3.7% umukandida waje ku mwanya wa kabiri. Liva Mtukudzi umunyazimbabwe wari waramamaye mu muziki yarayitabye Imana nyuma y'imyaka ibarirwa muri 40 ari muri uwo mwuga na album 77. Muri Nigeria umukandida w'umugore Obi Ezekwesili yahagaritse kwiyamamariza amatora ya perezida ajya gufasha gushyiraho urugaga rushya rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ruzahangana n'ishyaka rifite ubwiganze mu gihugu. Umushinjacyaha muri Afurika y'Epfo yabaye ahagaritse urubanza rwa Duduzane Zuma, umuhungu wa Jacob Zuma wahoze ari perezida. We nuko umutangabuhamya ukomeye yari mu rundi rubanza. Naho muri Kenya abapolisi baraburanishwa kuba barishe umuhungu wavaga mu muryango w'ibwami mu Bwongereza. Ni urubanza rushobora kuzinjira mu mateka ya Kenya aho abapolisi bisobanura mu rukiko.